Sithokoze Joseph Skies FM sikubingelela abasanda kuvuda umsakazo wakho sikazo bukhoma Revelation Records and phethe kosazana la ubasithana kahambi yedwana ke dokhona ke omnumzana game bro kika. Hayi yabona le gama nginamba izosebenzisa kwe station esifana kube ngenza umsebenzi wenzayo. Hawu siyabonga futhi ke bekuzokufanele le gama. Ngithi amadoda ayisazani ngiyazi ukuthi umuntu ule kanje khona ukupheka. Yini le ngabo ngajasa ngayo. Hey yazi angisawazi nokuyibamba. Ukuyibamba impela ngifunda abantu bayizwe le project esihlanganisile ngoba ayifani namanye esike sawenza. Yeah. Ngiyakuthemba ke wena ngoba awunqedi nje ukuthi usothi jam after jam uyakulandelana nje. Yeah yazi le project ngathini. Inogcoba. Yeah. Besimanga nje phela indlela ezinto bezihlangana ngayo studio masihlanganisa lezi ngo kalula nje ngoba into esimanga phela. Uqale kuyinto nje encane personal but uthe umkhamba kwesikhathi kuba something emotional, something spiritual. Then wangena umzwelile awuthe mayengena ivula umlomo vele waphuma ubuciko bodwa unjalo kuba senzani yonke into ayenzako vele nje belo into engifuna ukutshela nje nabalaleli ukuthi le album isipho kahle isipho esivela kuNkulunkulu uqobo sizokwenda sibhalabhala kunjani ngokusebenzana umnumzana Gabriel Kikaba. Yo ndathi Kikaba kaneti u fetish plugaka askhale mo ha go feta ne ke no ba worship team ko pela ko kerekeng a tla a bona sengwenyana ka mogare ga ka se nna be tletse go sona a fetola bophelo ba ka ka nnete le nna le kone ke gona go dora ditoro tse tshosang gobane Mr. Geb umfile monyetla. Yeah. Hayi cha ukhathazeke into zakho ukushitsha impilo zabantu. Kodwa madoda incingo ikhala ubuthaphuthaphu abantu bafuna ukwazi ukuthi ngoba bekade nipheka leli ibhodi niliphekayo engabe liyovuthwa nini mase livuthiwe nisiphakela hayi leli ibhodi selivuthiwe sikhulu manje silivuthiwe siyaphaka khona manje ngoba nje kabanje njengamanje ayikho into esiyilindeni. Hawu Nkosi yami ubengabulalela lapha ekhaya ungathi musizwa lengoma esidlala umthaphuthaphu endaweni uthi awuyizwa ngalakuqala uhlale njalo ukhumbule ukuthi uyizwe khona naye ekhaya asidlalele yona nayi le ngoma. Angithandi masiqhamana ma. Hayi ukuthi bengiweyisa I overstepped and ngiya-understand ngiyaxolisa. Bengitshela ukuthi mina ngiyasiza ngiyalungisa kanti bengenza ublame. Umuntu kaBonkosi manje. So mina ngiya-understand ukuthi uzoma naye. Kwamina ke bingamela ngibe harsh ngalendlela. So ngiyangixolela. Of course ngeke. Singathi ngikhohle nokhohle ukuthi ngenzeni ngikhohle no even mangabe ngixabana nobuhle ngiyashesha ukumxolela. Why can't I do the same? Phela ufana indodakazi yami manje. Hayi. Oh, baby.